Kalong shisha ka khubor ban penkendet ya kipat ba ki bayo sngeu ya kene kencing jia. Namar kawai ya kentai kala syabat tengah jubor bertemu ban syak penyap. Ha Musa Farnagar Bahab Hajalla Uttar Pradesh. Katkum ke jengwat jeng tip ki pulit ke bakane kelong kemi kala ujor. Dak ejahar persya ya ulok usajit bat ya uhenmen jong ulok jongka usalman ki bertemu ban penyap hadin balada badbor. Katkum ke jengit hu kelong kemi haki pulit uhenmen jong ulok haka artarik mentau benai yayong. Mentau usnam ulabat tengah jubor yaka katba kadang don marwai haying hadin katapat ula persyang ban penyap yaka. Hakne kesngi babot kene kelong kemi kala pentip no isya ulok syapang kene ke jingjia. Handai usajit ulaong penban menta pildai ke henmen kensi jonga. Om syuk kum kalok kebla penkendit sisa ya kene kelong kemi habak la pentip ya kene ke jingjia kabala syak berngem ro. Nak liang ki pulit habak la yo ya jeng ujor kil temu ban lit kem no ya kine ki arngut. Handai kine ber arngut ki henmen bat para ki dang perri haduk mentah.